On behalf of St. Mary's Ethiopian Women Association, I would like to extend our heartfelt wishes for a joyful and blessed Easter celebration to you and your loved ones. On May 3rd, 2025, from 2 p.m. at Phillips Park, Lidcombe, we have a vibrant Ethiopian cultural event. In the program, we include different cultural fashion show, music, dance, food and coffee ceremony, and a friendly soccer match game, and many other entertainment activities. Come and join us. Happy Easter to all who celebrates. የቅድስት ማርያም የኢትዮጵያ ሴቶች ማህበር የፋሲካ በዓል ከቤተሰቦችና ከወዳጆች ጋር በሐሴት በፍቅርና በደስታ እንዲያሳልፉ እንመኛለን። ሜይ 3 2025 ከ2 ፒኤም ጀምሮ በፊሊፕ ፓርክ ሊድከም ታላቅ የኢትዮጵያ ባህላዊ ቀን አዘጋጅቶ ይጠብቅዎታል። በፕሮግራሙ ላይ የተለያዩ የኢትዮጵያ አልባሳት፣ ምግቦች፣ ቡና እንዲሁም ደግሞ የወዳጅነት የእግር ኳስ ግጥሚያ ይደረጋል። ሌሎችም ብዙ አዝናኝ ፕሮግራሞች ይኖሩናል። ኑ በአንድነት የኢትዮጵያ ባህል ቀንን እናክብር። መልካም ፋሲካ።